Wako gani ama miaka ngapi? Uko nza numva ngo hari abandi bageze ku rugero. Kuna wenye walishafika kwa viwango hivyo. Uzobana na sheri wawe yitade mega. Sa? Zikutsana kazi na kezi. Mumvuga urumba kazi na kiwi. Masandaba manisaro. Bosha. Masandaba. Macho leo niona. Kabisa. Utekana kula kuzobana na masandaba bantu mura. Kabisa. Tizame vizuri. Byose kiretse urukundo saruzo rutanga. Ukomera abantu wote kiko kututenganisha. Masandaba nawe utegekana kubana nande witwande rute. Mana Diogene. Utegekana kubana na Bimenyimana igihe kingana iki Masandaba. Nawe wenyene bire byose gushikurukurura. Ukomera amashuri Makofi na vigelegele kwa Bwana. Iko birahagije. Ayo yanatosheka. Mushake kuze hano rero cyane abantu ndabashimira. Msimame patakatifu kuonyesha Mungu. Mnachaliwa neema na Mungu, tunawapa kibali cha kupanda patakatifu. Pandisha kazi yake vizuri. Unajua kama harusi ni nzuri. Unaona mwese mliko muraraba Masandaba gusa. Naona macho pia nao nitizama. Kandi nawe wanese muhanzama. Wote mkipambana kitizama. Sogea mbele. Tizama kanisa lote. Tizama. Hivyo hivyo. Na pete wamezileta. Hakika. Waliandaa vizuri. Acha tumpe pasta awasiombee. Data mu izina rya Yesu turasengeye izi mpeta zakozwe n'abana b'abantu zavuye mu bivuye mu isi nyene. None Mana guhera umwanya turazihumanuye. Mana n'impeta zugaye abagiye kuzambara Mana mu izina rya Yesu uko zugaye Mana turasengeye ubuzima bwabo uko baza kuzambara bazokume bafatanye nuko izi mpeta zugaye. Urakoze Mana kuri Mana yumva, urakoze Mana kuri Mana yumva amasengesho. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze kandi tubisabye, amen. Iyo mpeta yerekana ko igihe cyose amaso akuraba umubona ibyo tuvuga ati nishe n'amambitsi yo kwa uwezo tulipewa. Twahawe n'Imana. Tuliopewa na Mungu. Ubushobozi twahawe n'igihugu. Uwezo tulipewa na serikali. Ubushobozi twahawe n'ijuru. Uwezo tuliopewa na mbingu. Imbere y'ishengero. Mbele ya kanisa. Turafatanije aba bantu babiri. Tunakuunganisha watu wawili hawa. Turabafatanije. Tunawakuunganisha. Tuserukira Imana mu gishingo cy'Imana. Mungu. Jambo ryagavuze mwico Imana ifatanije. Neno la Mungu nasema kinachokuunganisha Mungu. Asiku atakayekitenganisha. Turafatanije abantu. Sisi tunakuunganisha watu hawa. Kuanzia muda huyu. Turafatanije mu izina rya Yesu. Tunawakuunganisha katika jina la Yesu. Wasiachani kamwe. Kupitia kwa njia zote. Maishani mwao. Watatenganishwa na kifo. Hata parapanda ikidema. Tunakushukuru kwa uwezo uliotupa. Nasimama kwa takatifu. Na mbele ya watumishi wa Mungu. Na mbele ya kusanyiko la kanisa. Kwa wanakuwa mwili umoja. Na sisi tunasadiki kama watumishi wa Mungu. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Tubasabiye amahoro n'amafaranga, tubasabiye amasezerano no kubana neza uko twamenye kuri uwo mwiza ari ijuru rya hano mu isi. None rero reka urugo rw'umugisha, urugo rw'amasezerano,
rugo rudasanzwe bamaze kuva mu byaha binjiye muri wowe none bagira ayo masezerano bagize ubukwe bwera wera umwanya kubw'ubukwe bwera Mana misi yose nibagutabaza uzobatabare natwe turabahezagiye tubasabiye umugisha wo mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'impemu tubasabiye kuroranirwa no gutsindanishwa muri byose turabasengeye tubasabiye imihezagiro yose mwami iyo batabonye batarakizwa wera umwanya bayibone wugurura imiryango y'amasezerano mu izina ry'umwami wacu Yesu amen.